So bana ba gole ba sena papa ka te papa bone ne le tsotsi se tsotsi mara ba tlo bolaiwa yalo o re ka re papa ga ke sala tsena tronkong a tshwara ena le pantiti ngwana ke o bolailwa sa itse le o namela bene ha itse le o namela bene mara ke lo enda pila a fisitswe ka tronko gore na o tsene bjang I don't know. But justice anything ke tla no right ke tla heal. No, never ke heala never ke heala ke sa khone o bona gona case ya ngwana ke e tswelela yang a ke bone na o iralang ka case ya ngwana ke the entertain tlona eng ha ke itse ke ipotsa ke ka ga ba ke liwane cause ke ile go bona ka bula case ya ke seponiseng ke ibutse case ntse ke batlana le ngwana ke mo kreile eng le skeleton ena ke le sapo sa tlhotse le motho this thing ke wound never fall mon never fall until ke kwa gona o iretseng ka ngwana ke gone ke tla no right no never. Hello Mzansi, welcome to Mgosa's Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Katlego Bering's mom speak uyasho ukuthi ufuna justice for mntwana wakhe. So Katlego Bering lo watholakala lapha eselini laThabo Bester ashile. Katlego Bering he went missing 2022 Nkosi yami, and watholwa laphana wathola kola ukuthi nguye 2023 maphoyisa confirm April 2023 ukuthi nguye he was burnt so bambona ukuthi nguye after forensic reports kesanasho ukuthi vele nguye. So Katlego Bering wanyamalala 2022 bangamade ekhaya kubuka ukuthi wayaphi. So mabevathi indzaba letinje bashaqeka kakhulu ukuthi ufike njani futhi kokuqala lapha eselini because bekangasimtsotsi bekangasisigebengu kwendeke njani. So mawa ku convince ukuthi Thabo Bester wambulala mntwana wakhe wabese uyamshisa lapha eselini lakhe so that kutobonakala ngazuthi kushe yena. So lo kushiya abantu abaningi bashaqekile ukuthi sho ukuthi basatha umuntu nje emgwaqeni bamthumba or something bayomshisa. It's really confusing, it's really confusing. But uma Katlego uthi uyayifuna yini justice for mntwana wakhe because lo Katlego bekani bantwana ufuna bakhule bantwana bangana babe and bantu boyukhula babatshela ukuthi babakho bekasigebengu babakho bambola le jail babakho bamshisa. Uyabona into enjalo nje bantwaneni ukuthi tito letha lesinye isithundi about their late father. So uthi ufuna justice mababona obona ndipha lapha enkantolo sebathusa bathusa bavisana buhlungu ngazuthi abakasebente alokube ebantwini but kunebantu labangaphandle labakhala ngabo labafuna kubabona babhadle ejele labafuna ijustice for tonke tinto labatendile. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.